me we mbaka se ma wu ana masaba. Yes. Be 5 o'clock. Na baba spirit Ephraim. Apia. One man you ahomache 5. Me free and password bofan ma metiko aboho. Abram, yami answer ama me number bi se me friend pokoro because wanye so se sam no dia to me no. Eno. Nyawa Kwaba ediba Emadek TV so nyakopon hia mo se bokoso ahwe Emadek TV. I think say na mu huma say amahye atade black anamtia and atade black na amahye anamtia na kire say enye asempa edima Emadek TV as a media group and say as a brand and a company ni na say baba spirit some ya be and say ni wo ya be I can Emadek for price and say ye de ye ni mo ye ye no enya one encounter da ye no na ye adwuma and I think say just about 4 or 5 days ago the team member back Collins Emeka, that's Emadek main director no edin komo concerning project bia or person warrior though that time I know more concerning no kakra na wabo wan na dey but no chere say ne ho ya to na enche bia say project ne be dey ebeba so Emma Collins okura frame ne me din komo ma me ya we say enche baba spirit say problem be say ba so because I believe say Oko Emadek page abon say videos 1 or 2 videos be a post to any videos be a war with baba spirit ye no echo voter region echo could be 2 weeks ewo ho but in fact ya nsem no ya tetete nsem no say ne echo no ne ma bi ACC ni ade ne ne amasa de we nyina ba no and I think say the latest video I drop here because baba spirit ni one of the best friends pa Kwappiah. The best friends pa Kwappiah and see one of his friends I want na ma Kwappiah no ono no mumu na tumi aba bonten e de 1 or 2 issues bi e de aba a tene say baba spirit no na say do yenimu ni ade but not knowing say best almost 2 years ni ayanti baba spirit nkan yie no na say na baba spirit e ya serious pa enya asem ketwa enti Ghana One TV kura koyi video bi de aba e kire say ebe bi atwa mu kona say baba spirit o yare na no hoto no oba beke kan say bi concerning ne yare ne ade aso ye bisa otumi se sa yare kro ya na eku baba spirit ananse ye bibi fofo bi but ye beka ina nse busuafo ye mo busuafo nyina ya akọ nyankopon fa baba spirit currency na on share busuafo nyina ade asem no ya Emadek team ye nyina ye se baba bia obi anyame efa wusie ye na on share wo no mo ho ban ye nim se dachi bia no Yebesanso Asia. Some of us we know and we met you one-on-one. You say, oh, you papa. And I believe say Nyankopon Besho so na wabo home ban na wabo baby awobia. I say, but before I say na yebeko no, me my akwakuti baba spirit na nsem bia okan e ne Kwappiah so. Ensem bia odi aba bontene. Omi konkuti. Bre na bra panyini be 2 years ni na baba eyare. Oyare 2 years. 2 years ni. Yeah, obi anim na yes, even abusuafo no kura no more na krampo nim so aya be nipa be 2 bi kura nim say wayare be 2 years ni. Wow. Yes, the sister ba ko wa brochiri and a boy ba ko apia or one in chain. And I'm say other guy bi mo amaka de no bi o ha be 2 months ni ana 3 weeks ni and son o mo hu say ye ekoni. Wow. Kone eden kura se baba baby a owo no ubehu. Wow. Na yare no so ekọ na aba. Ekọ na aba. Ohwa na ekọ no afre me. Jare nkotwa bibi. So ba be start. Onya se o start bibi no na yara na asamba no ma sande ne ko. Tino jare wo mu sa na enra. Be 5 o'clock. Na baba spirit Ephraim. Apia. One man you ahomache 5 apia so one man you me free and password bofan ma metiko aboho am baba kire me bia wo sisi ya na memra was apia bra na me ye fast be two ka na me free no when no say the baba family me akọ hospital intino apia wo de twen kakra bi ne de middle hospital wa na so dey send me location ne keke ana obi o ha ma me ne nkasa o se wontimi nkasa kra o tiso tie ye ya na
okate line ana me sign e free bi na free my stranded me hu baby a me koma ko du kwan so me hu de me ye se me kwa na me ba ti me free sa na osan fire me o say o ma me number bi na ma free sia na me say fama me baba fama me ho ana line san kate wow ta free me san free sa anko bi san ke no be fa no de no call hospital no o jafun no o fi and my first tell them call him and say my first time here me koyi meeting na ye be Ghana High Life Music Awards timi ko share be ku Santana ye ko no office wo okay ti no office mo a me wo hwa na call ne buy say ge ne say ohwe we no so no me number ene wo so na baba so on frɛ me eno frɛ me na me say so mo we ene o kyerɛ me baby o mo we na ene me koye me kodu hospital ono Kotoku Media Center Medical Center Kotoku Medical Center e won sanwom kwan so okay na me kodu ho na se me kodu ho na eno toy ukoto no man koto so pa odru ye na me du ye na na ge ne ka che me se oko wow mom de me ko de bia ye bie ni so kire me bra me yem hye me prakope wa na munkuma chime oho yina yu rapani tim papa ni watwi bra yo dear me yantimi fra magima ana yantimi afro baba spirit. It's true. Yes. Samasian said na korompo mintimi an yet say ayo. It's true. Yes. Antimi se obi asia me wo ba bi na say awa radio so minkasaye. Okay. Demi ya pepe ana obe mankasa oyo de misu mayemi de ba gima say anya sa na te say mingini. Wow. Ate say yembo yehubani. Okay. Then at all. Me yare ya pa. Mi wuye mbaka se mawu ana masaba. Uye. Yes. Then yo. Gima Power the fam. Say madika ka kere se min to me anka some secret to be our memmo station be din memmo ni pe be din me pa me say yare ben the ball. Yare ni de unhu yare no. Awasa na mayembre. Wayembre. Yes. Na manum adoro na ko atise malaria. Okay. Aba. Na manum adoro mayoke. Okay. Na mayeme wrons. Maye bibia pepe. And baba spirit dia adada me kakrawa yare we no. Na mama ntimi andi akine no. Aya maso microphone mo pe na ho de foforo ba mimu. Ati me ka se mayoke. Okay. Serious issue na ma kano. Anti na manhu ti later me ho baba Tommy na ma sense that is mpese me bra back TV makia project bi bra go me pese me instant start mba check no na yere na sawa bio Power the fam. inti atoso igima say we dey make am I say I start you know I 2 years ago 2 years asem. yes Okay. but a free January way and I'm sidabi baba dia yemi no mantisie enti aba wukimi adimia to form Auto form. adimia to form kura kire se mitumi ya fibio Untimi sorry. ani atumi adimia ko hospital awo tema anokora ya urasi mi wot sari Power the fam. ni adimia ko makoko da wakakra me ho atomi mani se mi baba mi pa hospital kokora free time ya wumi pande waki pane sesi ambadwane antipane de om de wo mi sound ya din nyina ma ya wiye nam se we de akọ mi body no se ma free up me yare bibia yo okay gima diani mitumi ndi na matimano madoro obi de makọ hospital ya bana bibia yo okay no ma ho masusu da ya urofuro sambi wo mi pesem baka se makasa be na pesem bra antima ho se de mi ho ayeme no still na gima ya kasa moja wasoti moja ma yeso so bia soti moja akemi
ana ma yeso so obi no mogya doro ake baba spirit mogya doro be ana ya kiremi ni nyina ma no ni nyina wiye still mbata se me mogya na ofan ana my test bia mbasalutu Kofi Kron Pharmacy CEO no for Kama industry ni bana former Kama ni ba Kofi Kron Pharmacy ono na seda si me ye test bia na me fie yare da yem ya ye ni nyina yare bia ye baba but still now o feel say o yare me na gima se wani me ye obi de maso anse so wa check me body no oswati correct no me hu ache but then me hu no oswati correct wow na gima anu akere me hu baba to me kakra ma didi se mba ye fa ma kere me de mindi ni ade me obi de me da masunda ye pa but for some time but me suda ye bia ka oba suda na ko watima o say spiritual something na was that ye empire me so baba sofu bia ni life ana adoro so mi ko adoro bia ma gine me wo ye empire kitwa bi pe na me komba bi ati bibia mba ma gine okay but one day na ma hu say baba spirit masan akofam autoform yes mantimi nanti wow gima mantimi ahomi Power the fam. gima tam die mbati mi aye furi mi pese mi nda korompo no ma hu say obi afasikan ti say ya firi o ti say nipa na gina mani no dia wo mi kuma na waki mbati ate mu sa mi hu mo gya wasikan nyina ba nipa no hu ni so ti say ma hu no mi hu no ti ano ana Kwesizanga one upcoming bi okora because nyu na pie dada ayobi de mani Power the fam. dada ya di kombo ya bibia menene mpese me ye ne nyumbo no ni nyina maya wi na me yare ye no ati babi de mbako bia no Kwesizanga ene no ko wakina se omiki oye me busiofo oye minia eti eba ne sa no ebema hu eden na hu say spiritual metasi anana mika bana okay anti matinasi awo mitumi yafi mitumi sori mpo na mika mikwa kwa jinso kora mpo atumi ba mi musa min sori Power the fam. anwura wosurum gima wosurum ani babi dia matano aya mitumi na miensa pati se minduro maduro wope na fe mitumi hu mimpo na mbati makase ma jinso na matina form na madawo flat okay some be saying anti-Semitic na radio na meka but me pese mi ka sambi si sambi no bi a say gima dia ya no bibi awom gima anti madawasa ana mi dan fu dia meka no wa bai ana wa fra mi say oh baba Power the fam. sisi ya den because ya sa ya hu dia ba ye okay me fa mi phone so man to me hu so fu dia mba fra no and as matter of fact free time dia honorable can I get Japan as static software and software sem antina gire de ma wo software video ma ni mu nyina no ayera anti why na oba friend so yen pa yen ma okay iti baba at that time na ka mi akasa mi pese anka mi for me life opeso ku Power the fam. gima because now bre matrai bibi ko na ko turu sa corona ko turu ka ba no baba spirit maintenance because me break gima wow ontumi humi wo ontumi nanti agya sibi sesi ade maintenance mini wakasa kora dia ni bia de mbadi bia ya one taste manim taste we no manim taste we sesi amaka kiro no sometimes nipa no ba wawie asana mbona we na ye no we na akunu we na obi wono ko try obi ana wawu obi anyo munyina ana sawi obi na ayom ono kokwa ye obi ana nipa no so na wananti kwa etu die den ye o mi die no na manim kwan die mba faso mi fa mi phone na pena aba mi muse mi frɛ mi danfo avram ben muse okay some way I secret pa avram babi de wa wanyina no baba spirit mbaka sanyami ansiraw Power the fam. mbaka sanyami ansiraw o frɛ na ye den avram yami ansiraw obia de atan boy no anase one pen asambia no because of baba spirit de wa yami ti obia on se boy no wa ginipa awonipa okay avram
ama me number bi se me friend ni pokoro because wanye so se sam no dia to me no normal ya normal okay anti 1 minute anduru ye Power FM. number na batata me fore pe nipa no ma fore pe se minimum umbra sesia okay ya duro hono abrama kan kine ni pano dia wa banike but wa humi no want to be the waye pe no wa kire dia mi yani bibisa ani omodia atare akire ti wa kasa pe na mi na ye me wa kire say na si ntina we abaye say what is saying what feel saying why say me si ai omo yo say no ma ye say no ma ye say so okay madaw kora mentumi ngiso me bia mani kakrabi but wasi want me angimi eti na chese otu ati se mi wu ese wu babi akodu no want me babi de aduru no adu akire nti want me angimi enti opese o chese nipa bi a unimu no na nipa bi gima obi an firu ba bi an bamba ye o Uncle Fred awa broko mi panyini fo awa ma yeso se o batimi afiri ba bia ba be wurum awa na obi aba hu ni se wa wora na no obi batimi ye kwan agora fia na obi na kire no kwan ni se ha no bafa eti otimi kire o nipa kwan a wo ye wo correct